алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышым да шымдықы да қаға бойлы мәлімат. COVID-19 да бір қырым сәкенін де белгіленді. Devlet банкрот olğanlar için nasıl çareler baqa? Yarımada istisalcılarının antiseptikleri endi satlıqqa çıktı. Mektep talebeleri ekene devlet imtihanını ne vaqt verecekler? Beklev rejiminde Ahmedjete cemaat nakliyeti nasıl qatnay? Sport karantininden tış tura Qırım sportçıları idmanlarını evde keçireler. Rusiya Federatsiyasының hakimiyetinde bankrotluk hakkında kanun leyhasına denişmeler көрсетілді. Ağır maliyevi vaziyetke uğrаған gражданлар için mahkemege müracaat etmezden borç bedava doğrultuluf процедурасы tavsiye etili. Bankrotluk haqda arizalarını ular özleri çok funksional merkezleri vasıtasının yollay bileler ama borç 700.000 rubleden aşmamak gerek. Evvelere Rusya prezidenti Vladimir Putin gражданлар için bankrotluk yolunu sadeleştirmege vali etken adam. Qırımda da bir adamda koronavirus hastalığı belgilendi. Bu haqda Cumhuriyeti yuqocu hastalık darqaluvının oğun aluf boyunca operativ ştabının erkunluk toplaşığı ketişatında belli oldu. Bunun birge devlet müesseselerinde karantin nizamı cemaat nakliyetinin işini teşkil etili ve regionun umumi vaziyeti kıbı mevzular müzakere etildi. Қалған tafsilatlar bozum nevbete kalifhamızda. Qırımda koronavirus hastalığı ikinci kere içten yuqqanı qayd etildi. Tafsilatlarını Qırım yol başçısı operativ штабının toplaşığı ketişatında seslendirdi. Все остальные случаи были привозные. Последний это врач частной клиники и член семьи. Epsi kontak şahıslarga nisbeten profilaktik çareler devam ettirili. En yakınlarını hastahanelerinin infeksion bölüklerine yatkızdılar. Devlet müesseselerinde teşkirüler hiçbir bozuvlarını göstermedi. Karantin şartlarına herkes boysuna. Cumhuriyet territoriyasında bozuvlarının umumi sayısı 3 kerege azlaştı. Вчера было проверено 17 330 объектов, выявлено 60 нарушений. Речь это в 3 раза меньше нарушений, чем было за 30 марта. Значит, 30 марта было выявлено 259 нарушений. В этот же день эти нарушения были устранены по 47 объектам. Qırım hakimiyetinin vekilleri kaydetkenine göre karantin nizamına şehirlerge bakanda köylerde yaxşıca riayet etili. До тех пор, пока не попали в тяжелую ситуацию, лучше соблюдайте режим, коллеги. Обычно люди думают, что смерть это то, что бывает с другими, коллеги. Вот просто выбросьте из головы. Ситуация достаточно напряженная и опасная. Касается всех без исключения. Bugün yarımadamızda tibbi көзетөвге 3000'ge yakın adam buluna. Көзетөвден 500'ge yakını çıkarıldı. Cumhuriyetimizin Sağlık Sakla Vezirliginde kaydetkenine göre bu gражданларның hastalık boyunca menfi cevapları geldi. Ya da karantin vakti bitti. Ev şaraitinde karantinde bulunganlar hakkında da esabat verildi. В настоящее время под медицинским наблюдением на дому находится 2758 человек. За сутки снято с медицинского наблюдения на дому 143 человека. Поступило 100. Qırımda martның 28-ден umumi aşap içilgen yerler kapatıldı. Araba yoğan haneler çalışmay tek özüne hizmet etüv noktaları çalışa. Akşam hakimiyet saytında şehirara ve subyektara katnağan nakliyet hakkında malumat peyda olacak. Safiye Şukurova, Ruslan Minaev, Millet için. Qırımda karantin nizamını teşkeri başladılar. Yarımadanın epsi regionlarına Içki işler vezirliginin Rospotrebnadzor ve Sağlık Sakla vezirliginin vekilleri reytke çıktı. Kanun bozucular çok oldu. Onlarga karşı memuri işler açıldı. Напомните своим родителям, пожилым родственникам о том, что в это время необходимо посидеть дома, чтобы сберечь себя и свое здоровье. Несовершеннолетним запрещено в этот период находиться в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей. Крымчане, поберегите себя и здоровье своих близких. Соблюдайте карантинные меры. Qırımda bor kunde 7000 denzade kvartira antiseptiklerinin işlen aldı. Bu haqda Cumhuriyeti yangi yuqocu hastalık darqaluvunun profilaktikası boyunca oper ştabının toplaşıvında Qırımның vitse-premyeri Yuliya Zhukova haber attı. Tünevenki gün devamında mesken kommunal hocalık bergen malumatga göre 7599 ev işlenildi. Umumen evler rejalanuvuna baksaq bu ya da bir günlük ya da 2 günge bir kere yapılgan iştir.
Чоқ квартиралы evlerde umumiy kullanuvda olğan yerlerinin ilacılanıvı boyunca çereler butun municipal teşkilatlar territoriyalarında çok kvartiralı evlerde geçirildi. Егі imtihanlarının tapşırılığı iyunun 8-ine keçirildi. 9. sınıflar için esas devlet imtihanı iyunun 9-ına teşkil edilecek. Böyle kararını Maliye Vezirliğinde kabul ettiler. O pandemiyenin bağlı. Kırımның Tahsil, İlim ve Yaşlar Vezirliği iştirakçılarını müddeten evvel tapşırıvdan esas devirge yanıdan registrasiya etti. Bu akımға 32 binge yakın talebi koşulacak. Onun için Ali Oku yurtlarına kırış kampaniyasının müddeti de sürülecek. Şimdi Россоборнадзор istihsanlar cedvelini doğurta sonra onu ve regionlar için episi usulü tavsiyelerini yakın vakitte neşir edecek. Hepsi regionlarda Maliye Vezirliğinin acele bağları çalışa, telefon numarası ekranlarınızda gösterili. Hatırlatamız, evveleri ekeni devlet imtihanı Mayıs'ın 25'ine, esas imtihanı ise Mayıs'ın 22'sine planlaştırılğanıdı. Ahmezjet, şehir boyu katnağan avtobus ve trolleybuslarının sayısına 2 kerege eksiltti. Marşrutta onlarının tek 250'ge yakını kaldı. Nakliyat arasındaki vakit elbette den açtı. Endi 20'den 40 dakikaga jep bekleme керек ola. Mevzunun devamı bizim levhamızda. Моя остановка, нету людей. Катаемся, в общем, туда-сюда. Автобусның düğmeni başında Emil Useyinov otura. Şimdi o demiryol vokzалы tarafına gitti. Yolcularının ekseriyeti maskalarda. Onlardan çoğusu tek pek gerek olgan vakitte yolga çıkalar. Я выехала в город для того, чтобы поехать даже до вокзала, так как я не местная здесь, чтобы поехать в родной город. Стараюсь в город не выходить, меня на дистанционную работу и обучение в университете перевели. Ну вот, маски купили, но мои девушки дорогие, разобрали все, поэтому вот все ради своих любимых. Вот везу ребенка на 12:30 в поликлинику. Так без надобности бы не выходили. Сидим в самоизоляции уже 14 дней. Автобус айдавчысы Emil Useyinov карантин talaplarına uygun şekilde çalışa. Dezinfekция yapа, маскасını çıkarmay. Специальные средства дали. Мы опрыскиваем всегда вот поручни, ну, куда рука касается человеческая. Ну и дезинфицируем, как нас научили на работе. Episi şehir marşrutlarını 2 kerege eksilttiler. Şehirde 250'ge yakın maşına kaldı. Yollar bayağı boşadı. Tıkıntılar indi yok. Şehirinin bir çetinden ikincisine tezce yatıp barmak mümkün. Cemaat nakliyatını beklemek ise çokça gerek oldu. Arabalar arasında orta derecede 20'den 40 dakikaga vakit kala. Pandemiya darxaluvuna yol vermemek maksadıyla cemaat nakliyatında imtiyazlı yol parası da toxtatıldı. Onun için esli başlı adamlarının ekseriyeti tek hastahanelerge çıkmağa tırışalar. Я еду, астматик, за лекарством. В пятницу сели компьютеры, и сейчас неизвестно, получу я их или нет. Muhayetlik çereleri demiryol vokzalında da bakıla. Mart'ın 23'ünden beri mında keçuv nizamı çalışmakta. Merkezi vokzalda yolcular akımı kararnen 50 bin adamға eksildi. Emdi koronavirus hastalığının darxaluvuna karşı bakılgan çereler sebebinden reislerinin sayısı 30%-ға eksildi. Готовится предложение по необходимости изменения графика движения автотранспортных средств. Они согласовываются с Министерством транспорта Республики Крым и, соответственно, доводятся до начальников станционных сетей. Поэтому даже при снижении пассажиропотока и при снижении количества рейсов обстановка спокойная, перевозки продолжаются. Необходимо. Şehirnin merkezinde tolu şekilde izolasiya yok. Adamlar kezinmege bir şey satın almağa ve gündelik meselelerini çözmege devam edeler. Kahvehanelerini alsak ise endi onların işlerine girmege yasak. Aş-suv tek çıkarılıp satıla. Karantin vakitına acı bunu da yenermiz de eminlikle Kırım sakinleri. Safiye Şukurova, Sevil Mehmetova, Hasan İbragimov, Millet için. Кезлевде ise tramvaylarının işi toxtatıldı. Bu haqda ictimai yığlarda şehir memuriyetinin yıl başçısı Roman Tixanchuk bildirdi. 2020 senesi martның 31-dən tramvaylar işi vaqtınca toxtatılacaq. Bu qoşma çare yuqıcı koronavirus hastalığının darxalığına yoq bermek üçün gerek. Afu sorayın ve anlarsız dep ümit etem. Ақярда ise avtovokzal işi sınırlandı ve parom bağının işi toxtatıldı.
Кечкен сутка девамында Қырым көпірінден қатнаған арабаларының сайысы 2,5 кереге эксальда. Бұақта оперштабының туплашуында Қырымның вице-премьері Юлия Жукова хабаратта. В город Керчь у нас проехало 3771 транспортное средство, в том числе 35 автобусов. В Тамань 3109 транспортных средств. И если мы говорим о динамике, то у нас не пассажиропоток, а именно машинопоток уменьшился в 2,5 раза. То есть заметная тенденция, но тем не менее, скажем так, движение оно осуществляется. Қырым истисалжысы чықарған 30 бенге яқын антисептик үнді сатылмақта. Оларына ярмадада яқарлық қойып станцияларында сатын алмаға мүмкін. Бұндан да ғайры бұл афта девамында комбинатының сайтында онлайн сатылу тешкілетлежек. Мақсулат спирт, глицерин ве лаванда эфир яқынданы барет. Глицерин ярдымынен лаванда яғы тері үстінде қала ве әллерде микробларға қаршы вазифесіні девамылы вақыт бежере. Яқын вақытта антибактериал васта бір сыра илячханелерде ве түкенларда пейда олачақ. Бір қысымы есе Москваға елан алачақ. Мойсесе оз ишколеміні бір аптада 40 бен нұсқаға же артырмаға планлаштыра. Қырымда белгісіз ғайып болған адамлар араштырыла. Бұл бір еркек ве қадан. Догма Держинск шерлі 30 яшлы Ирина Быстрованы сонке сефер Ялтадаки Мисхор адлы шифаханесінде 2017 сенесі октябрь 17 күні көрген әділер. Қадан тышқы көрінішінде 25-30 яшында, бойы 1 метр 70 сантиметрге яқын, сачлары смері ұзын, көзлері әляйын дамы азғын. 74 яшлы Анатолий Морозов есе евден бұлтыр ноябрьнің 22-сінде кеткен ады, оның бойы қарарнен 1 метр 70 сантиметр, сачлары чал, көзлері әляренкте арақ. Бұл гражданлар ақында бірде-бір мәлімат бергенлер олса, полис қадемлеріне хабер етмелелер. Телефон номерларына экранларыңызда көресіз. Спорт залары ве фитнес-клублар қапал олған вақыт, Қырым спортчылары Жұмқұриетіміздің сәкенлеріні беден межгулетлерінен евде оғрашмаға тепсе етелер. Яңы шарайты видеоидмаларыны олар өз ичтимаяқларында керлештірділер. Мухаммед Зикиряев самоизоляция вақытыны файдалы кечірмек ақында девам ете. Гантеллер штанга ве тренажерлар бұлар эпосы керек дегіл. Бұ әркезге белі спорт алетлеріні армспорт бойынша Дүния ве Европа чемпионы Ленур Катаев карантин вақытында элден ясалған алетлерге деныштырды. В качестве отягощения у нас бутыли с водой, как я вчера показывал на приседаниях в плие, и рукоятка в данном случае у меня от пылесоса. Итак, закрепляем рукоятку. У нас получилась такая своеобразная штанга. Теперь подходим впритык, прогибаем поясницу и на выдохе выпрямляемся, сводя лопатки верхней точки. Армрестлер самоизоляция башланғанынан берлі әркүн әвде кечірген идманларыны ичтимаи алда нешіреті. Вот. И вместо лавочки, на которой будем упираться, у нас 2 стула. Итак, коленом упираемся на один стул, рукой упираемся на второй. Далее ногу берем, уводим в сторону для крепкого упора. Берем бутыль, спину держим ровно и на выдохе вдоль туловища тянем как можно выше. Спортчыға бедініні ерден көтергенде жеңлері кереклі қадар юкны қошалар. Спрыгнули. Бөлі әдеттен тұш вазиетті Ленур Катаев бедініні гүзел физики алда тұтаве. Оңа ичтимаи ағларда язылы олған мұхлислері әрбір межгулетлерінің бежерлеуіні анлата. На 100% это не заменит тренажерный зал, но если вы будете придерживаться тех рекомендаций, которые я даю в своих видео, то вы в принципе сможете сохранить какую-то оптимальную физическую форму, ну и поддерживать свое здоровье в условиях этого карантина. Милли күреш бойынша Рустем Казаков адына Бұтын Қырым чемпионатының 3 дефа чемпионы Изет Кадыров да Мусафеге диққат айыра. С такой эпидемией лучше всем оставаться дома. Для этого нам понадобится 2 стула. Сейчас я вам продемонстрирую. Мы ставим эти 2 стула по ширине плеч, раздвигаем, становимся на диван и начинаем отжиматься. Бұ әкі курсы есе о спортив алет еріне құлана. Эн эсасы әрбір вазифені доғры бежермектір. Всем мира и добра, здоровья, берегите всех близких. Счастливо.
Беден активлігі әркезге керек. Спортчылар озыны құлға алмаға тевсе етелер. Гигиена қайдылеріне диқат айырмақ, чоқча сув içmek ве саулығынызны сақламақ сызын қолыңыздаdır. Мухаммед Зикиряев, Милет үшін. Коронавирус ақында ратсызлаған малымат ве самоизоляция низамы бұ чаршымбе күні ақшам саат 8-де Крымский консенсус лейхасының мейданында телефон бағлары қабыл етілежек. Мерақландырған суаларны жанлы яйында бермеге мүмкін олajak. Белем мутихасыз әкімлерінен кечірілежек доғрудан-доғру субетіна қачырманас. 21 асырның кергінлігінде ең қиметлі шелерге вақыт етмегені сық раст келе бұл қоранта яқынларымыз весе вамле шамас. Шымды бұл бошлықны толдырмақ үшін ажеп имкан пейда олды. Евде қалыңыз озыңызге мұқайты олыңыз. Бұл есе сізні жүмкіретімізде жүз берген бақаларнен таныш етежеміз. Қаберлер тақымы Милет телеканалы.